Obiara ti ni Senabloy. Yo! Since first day I can't be. Sir! And then my pastor. Asa! Senabloy no. And then the car search say, Bema way. That be, and then yo! Now, over me, I'm meeting hey. Now, let me age. Let me be say Bema way. And then Wakura, na adia meeting soon. Ewa asasi so. Say, adia na anya Bema, unya Bema. Abusia edini yesen edini yesen so tv gh edini yesen so tv gh yeah unya subscribe channel no subscribe listen no like it no comment it no share so ma hofro nya be dey ahwe ye woni pademo so maka say woni pademo so tv for yeah enne so da foforo yeah enne so ye da foforo ma ye so tv for ne ahwefo nyina yeah ye ko hefa so tifo ye tu ye car ne hefa ne ye kro ye tu ye mhyen ye ko hefa ye ko sampa ya bawuru sampa krum ya bawuru sampa hemfie ya ye ko na sama jafra ho anase ye ko samodua ho Senabloy ya ene de ye nko na sama jafra ho ye ko na samodua ye Senabloy mse wo bo o chire di na se but me kai Senabloy ye wo ho na Senabloy abekasa Senabloy abekasa waye meeting wafre wabodwa e wa hemfi na konwam ne mpanimfo ne nan mpanimfo nyina betena se mo wakasa to simpie so Senabloy akasa to simpie so ya na obi bekasa kasa be no bekae ensem be no kae ene se pani behwe itibi sana nsem moten sem ekoso wo sampa nsensem ye woni na sama jafra court issue wodi we ko na nse kura se court issue call for appeal no wasa withdraw case in back yes ati yan wasa so akọ appeal court bill yese minim de ne ho minim de wo ye ne ho se ne sabi wo ne ho ne tanu se de minim bu kafra o minim ya ade no wasi ubu no ya ade ememma bibi ntwetwa wonem kase ma serve ne ene ma sare draw case ma yesi no Senabloy de wo ye bema cause wo so wo bema wo sampa kuru ya wodia enye obidia enti sawo kasa enka ye final enti sesi en sawo kasa dia wo sawo ko for appeal kwa appeal no straight say the court kan high court kan say me gazette sama jafra no wonti ase na ne wa forget court asen kan wa fight with court no na won sa kan de wo sa won saka sa na me de mete Senabloy ase cause to me ni kura power ni kura samodua na je otu piao obi ka se ne de ensem no obeka metie ne nsem okan wo se obi te ho wote ni kuromu na se wo se sampaye ne dia omra mbeje ne yenhwe o se obi te ni kuromu na se wo se sampaye ne dia sampaye asante sampaye obi se sampanya asante sampa entimme ya asante for dia da ati ase sampanya asante dia sampanya asante de nye otumfo de ya kuro nye otumfo de ya wo boa otumfo boa Senabloy se otumfo wo boa otumfo sampanya ne de bia bono nya ne dia otumfo so nka se bono nya ne dia o wo se akoko nte ba bia sabi o ne nananom koduru ye omkoso ye bo omo sese ne de ade ne ho ne kuro ni sa kuro ya ne dia ene won hwe ma kuro ni so ntete mpansam nti won ka se bono nyina ne dia nkransa ne ba pani no ne kwotena nkransa kwotena hokobo ne bra nti ka nkransa ya asante so ati ase ena sampa so enkonwa no so sua ikira asante etino sabi o sa o ba na se obi abese wachi sana na agema bedu ahye wachi suma hina ahye wachi na omu pampa wo na omu yewo yodium a yehwe
Yes, yes, you hear what see. You I was standby. Refi boma na ebehu ne wakosie. Enti nana ya osamodua se sampanye otumfo de anya ne ne de akena. Na oni asase bia wo ho. Sena bloy na ekasa no. Sena bloy o se wa wo se sampaye wo dia no wo tumi a bra sampa ho ne behwe. Because sampaye ono ne dia ne nananom de nananom ne de gya no odi ade oni di akonya no. Te sampa ahemfie wo obi se wakosua yo he obi se wakosua wo he even kura wo ne nkasa mu kura no wakasa wo baabi kura se wo maahi manhia kura da enso issue isi yi issue yi ba yi sampa nsensem ba ya henie nsem ba yi waba manhia ebepe na ebepre wone ne menim se ne chiam yi o se ne hwan yi o abrante bi o ha meme wahwe kakra wono monhwe sa video yi monhwe sa video no tamano omo manhia ne wo kasa no woni omo no so mo manhia da omo nie ba je o di ani na profession no a otaso mienu arwa yana e ba chao na profession to se mienu eye ne moja ni na no una na no se de ona wo maame ana se o papa me pese me hu me nana ono ne nana edi abransra me nana edi asima omu ye ni baba ko ya na ma no wo adama so unim se nana kofisu no maame free mu o maame na di na dia fa kasoti se ni moja konkon yo unim se nana kofisu no ne nua ba odi abradon ko wuye mimi nua ba odi nyinge nso na di na dia nana kofisu na o se wonye di hie no ono di ni nua ba ko nwa ebe ma na enya no kre na unim se covid dan o hasese nana kofisu no ni ofa ase ni maame a odi ya ase na ase ofre mu no menso me nua ba odi serido e na di na de e ba chao enya no pre unum za na kofisu no me nua pani a odi aduko aku ono nso ne ba wo ha owu ya mi ofa kwa aku so edu e na di na de enya no pre kwa ba so unim aduko aku di ni maame din se ya ho na kwa kusie de mo busia panyin so si aduko aku pedi na dia aduko aku be ye mo busia panyin na se ti anya no kure david abuse abusia mu de nya abusia panyin so na edi na dia no uni o ye ni wa ma odi na ko ya aya abusia panyin bon to boss na dia mu bi no na mo sebe o mana na mo asemo no kure do so asemo a de oni no ya no de oni mu no o se bia o ya no be hu why yo nana ko se fa se me be sa me se onim se nana kofisu no ni nua pani a odi aduko aku ofri mu no mimi o fa odi ko aku se edu e na di na dia e ba cha o ye nyintum enye no kre adama wa wu kasa ekura abusi adua ya wu kan mu nsem kire udi ewo mu ana me dinim nanso so ma kire wo ba bia me hye na ne enti ana me dinim se me ye me twen amanso ati sei me ye abusi adua ada enti ne oye mabusi adua ma me no me ni akoja enti wan family ammo enti obi na tro ma wo mia ena me kika ma omo oyeye na una na akosi amanto aja nso e akosi amanto aja anje sampa hima na eno nso nkire se na onye di hie uji ni tum dada na ahima afọ kwa na ya di omu ye abusia bia na wo de meme de ne wo mu ayeti nkonwa so ene wo mu aye wo saa ehemfo a wo mu ti nkonwa so no
ne ahemafo ene wo ubo jama bidi jama ohin be na owu no wudi ne di eye wa busa de Papa Chow me ofa asie yawe ono na adidi ado no so a ye de ne bedi akonwa ono ne nana a ofre ne si ntina me de ne ba ho etina yanda yo himba yanda ewo ahemafo ene ahemfo eno nchi na yanda ne din baaye me di si wanim se ba na okoji ye le ewu kan nyina ebia ne ho a ewu efiri se ewu ntimi trouble se abia abrawa ankasa wudi enim una na di nu na ba na okoji mesra abusia panyini wankoji pa na ko sunu wankoji pa nie na nanu aka tu ho fie ho ne asori abeto eno na yeye ni kwaji pa ye den sabi ni ade de edu no so ade ne si aso no oya student afa na owo university obe wi lo ko oni high court judge level se sika na ye a ni ba we high court judge almost ni na eso mo amuche elu asema ade bi okache mo oso ade pa ebi amenye pa eteketia what is oso Adama wonu se yedi ewo wa busu abia mu amenu de na aye ba ko du nso Papa Chow me di kai Abusia se mo ho mo saa two parties yo mo a sana blow ni gina ho no kwa ha ntoma no wo gina opem so anti ngwa altoma e na wo te sampa na wo ya abu na wo ka to bomb na wo kasa kire se tumi bie ni ho enzo mera obedu opem so no waye kitwa wo sebi no waye kitwa akura kasa kwa ntimi nkasa bi na obi ne kasa ma wo ntimi nkasa bi ba na ka na satam na waye bema na opem so wote wono kasa ne hwa de wa ahemfie wo imo hu say yes oba santimem abedu asantimem na otumfo ka asem bi aka statement bi ato mframam kro bi asante kotokopem so o ka asem wo si eye ahinsia yesi wo Ghana ha eye asantimem kuba asantimem ba bi ade wono o mu bi se ye yiuba kire no na se wo ye ne ma husem tia na o kasa wo mpewo a obie ni wo tumi obie ni asase betima ade watum jese wono kasa wo pewo ansa ndi se wo kasa wo mpewo a na konya na da konya to na ko ba because asase ne nya wasase kuro ni nya ukuro wona kuro nya ne dia abusunya hwe video mbazisia hwe brazisia customer law and usage set the city sana ho ahini no set the city sana ho ahini no I was say council said constitutional supreme law of the land and associate chieftaincy act no constitutional and chieftaincy act no constitution is chieftaincy act constitution is chieftaincy act ina nan we munya obi afanka no utumfo so we munya obi afanka no fa yo
Sansa said the Nana said to Nana Mubashisha, Sarah, and the day to us. Said the Nana said to the Namushisha and Sarah, the day to us. I'm a good man, now he needs to a man for and Coleba Biafas. I see, I know Sadi will be a member in Indian Swan Koswa, a Chilan Balada Biafas. The Messer and Mama, your baby, I'm what you also now who couldn't know the next what you almost get. Here, Mama, you be a baby or Tibia, what was a good and also to a mesquita. Yes. Kindness of the Goober Mesquita and your so. The guy is a Goober Mesquita and your chest. And also Nebema Winsha. And also Nebema Winsha. Sana Nakumasi Force make a German. So you're president of the Traditional Council of Babino, if you remember her. President of Traditional Council of Babino, if you don't know. What's that? I'm going to be quiet and quiet president. Kakum ozajin kwa kuonum anya no sauti uti to me sauti se to me na ekasa no uti to me okay say wiase na ya bibia obi betima kana adwene obi betima ka de opese woka bia normal enti sane abusua mutie ensem a samodua kan enyem a o kire ya enye easy isi opese ni kuro no sampa kuro no ye kuru kese ye kama na minim sesi ya minim nipa o mo hye kire a mo mani kutupa se la ono na ye sampa hene minim se la o so tenase ebodwa mo ye ko chese abusua yen kasa kese yen ko hwe ni videos ni bia o kasa no wo kan sam ne hwe bimra sisi awai minim bia nche sa yo o din se oni mi tweme na mi adom mi na nam samafa do o na Bori kasa, Yora kasa, no be anything. We are never going to go back. Sir, we are never going to forget our history. We are never going to forget where we come from. The guy is not going to buy. How we go there from. Now we are there from. No, we never forget them. Now, church now in future, where you live, there are time for the Sa era kasa yes me akwa asante yes me na na do Kusha committee report it's in the pages or see na do it and this is from the perspective of asante for enye time na do it eba asante on his own accord. Some assassin and the Ashanti assassin. Yero Akasa. It is a bit baby. No, I say. Some perform Siamakuma. Or one who did so with Siamakuma. Aside that, I have no issues. Yeah. Marty Afam, yeah, recently, it's the same way, Unity symposium, yes, Miss Shannon, the Kaiser, you will not find a Bible. Yes, you said you will be able to. Yes, so we have things like that. We hold ourselves, we know what we are, the real freedom. So, yeah, Ama will be the IFA. The man for Johnny Elmo, hey, marketing presentation. No, we appear not to have mastered that. Say, the man I am saying, I'm going to I can't say, yes, no, now, program master, me, I am master. I admonish you, say, some marketing, move fast and some will say, some of the no, we don't hear the other say, oh, F it, so I will be there. But here, sir. We have our peace of mind the way we want it. Yanya sir, maybe we get there. Oh, my father. They see we just cast a still or home. But if we should make things better here, people will see. It's the same thing. They are immigration.
Maybe I can't say, oh, your mother, people will not go outside. It's the same thing. Your mother, people will not go outside. The way the organization is multifaceted, some perform, local form, worldwide, square form. Let's come together. Let us start investment wherever we come from. You can build that bridge. And to me, yes, I did that. Back of that, some perform more. More Ghana. Then should the bear or something. Yeah, baby. Or more movie people. Or then should the bear or when we start doing things like that, that is actual support for the things the traditional leadership aims to do now. Say, oh, him here to school. Obia percent development now, put Haiti in that manner. I believe, say, Obia and being for we will stay here, develop our own people, develop our own selves. But that's an answer for the forms. Aduma Sahib. I'm going to offer you the Digital Republic. So, because we are creating our own republic within our region. But in 2 years, if we are able to build on what we have, build on our people, build on our resources, I believe we'll go far. If we go about Ghana, you are in the hand. Ghana, I'm going to say, we are put you on with you. We are the secretary. If you look at that's what we call books in my social service. They write some other name. Why? Symbol, every time the t-shirt issue. If you can't say, and now you can say, but now you don't know. But if you so young about this, oh, where did this come from? I'm not coming. But from my ourselves. But not bought ourselves. And I think that should be the next step. That should be your task. So we work why now I am happy. So that senior AAP who are blue for Akati, are blue for Akati, we shift from fighting against others and fighting for ourselves. That way, the evening in the football. Stand up, Asiafoɔ mɔba ɛmɛka kyerɛ mɔ sɛ brɔno bia a ɔpɛ sɛ ɔfa so ɔnam so a bɔse na brɔi bɔde padɔm a ɛbɛpie abɛhyira wo sɛbe monam kuro bie mu obi bisa no sɛdeɛ nti na monam a obi abisa mo bia a ɔpɛ sɛ ɔfa wɔ sampa kuro bie mu ɔde bɔse na brɔi kɛkɛ sɛbe adɔfo a asɛm a obiara te ne sinabloy yoo since first day mi kan bi saa ɛnɛ maka asa sinabloy no ɛnyɛ enumdwa yɛka asɛ kyerɛ sɛ bɛma wɔn dabi ɛnyɛ enumdwa yoo na wohwɛ ne a meti ha yi na hwɛ me age na mi bisa sɛ bɛma wɔn ɛnyɛ enumdwa Bakura na ade a meti so no ɛwɔ asase so sɛ ade na anya obema a wonyɛ bema uba sampa asase so a bema yo nyina hyɛ nsɛm no yɛwura akasa enti obi ti baby na ɔkasa ha yɛ ne bia ɔmbra ha saa ɔmbra ha na ɔmbɛ gyina m'anim na ɔmbɛka sɛ sampa yɛ bibia enti ade na ɛkora no fama me since I make over 1 year ni obi am megina ha ebi ja be bisa me he enti I assume that we understand that so far sampa ye ni baby ayigina sa mi na kanfo bia mi no obi anko mi no obi antwe sa de odin se oni mi twe no nyame adom ni ye nanam samanfo adom nti omu na ahwete
Mori kasa, yewura kasa. We will be anything. We are never going to go back. So we are never going to forget our history. We are never going to forget where we come from. Baby, I na nanu fi ba How muku ye moja egu from. Nanu ye bi egu from. Yo, we never forget them. Na ye shesa na in future bi na ye refi na asanko baby a anko yi amaye. So ewa kasa. Ye hini a okọ Asante. Na efe ni Nana Dongi Chirifo. Yo. Kushe committee report. It's in there. It's in the pages. Or say, Nana Dongi Chirifo, and this is from the perspective of Asante4. And yeah, kai Asante4 na mubi omano kai. Say, Nana Dongi Chirifo, eba Asante on his own accord. Sampa asasi enye Asante asasi. Yero akasa. Enti so biti baby na okase. Sampa for fi amakoma. Omo amu gidi se omo fi amakom no. Omo kwa amakoma na twa asase amomo ho. Akasa ni bia, ukura ni ye ni bia, ukura su ni bai ni bia, e na sa ni pa no order na di. Asoso e be ma na Sampa e ye ne dia, o bi amai aga. Sebra na be fa Sampa no. Oba akura ni amane na wasi gide. Na Sampa fo be bua ya da wase. Yama wa mo agu shireni powder. Kasama mo tanom timasre abofo ne abusiafo a ewa amanone obi bia nka na koma entune ya. Sabi Sampa ye show bi ase yo bi asase ne Sampa. Ye na asase ne Sampa. Ano tibu okunde amaya sa ho ya. Na ahwe abusiafo na nanom mane mema ya twahia sabi na wo ya wo na obi na kira osa wo nua ni obi na kira wo nua asabi ya fantrafo obi etra baby atrasa dabi asuma se de wonye omoja na wei na yo omoja ati no sa na juma na asabi timasre ya amama ni amane ene si na nya da iso the best ranya da iso se obete the best se ono akunya bi o se den aso ne dai e bosremu ka wo braka se sabe the best re ana wa oti baabi ye wo adofo bi anase kofo bi o ekrodua mu a omusom ye konwan nananom ebo akwamu akonya ema o sa busie omunana edi amakra alias aka oye tisi kronle bi so bia sa di a di ni mo bebi o na na free any baba no adofo gba Sampa krodie mu a nana no odisa tumba jafla no tro ana odisa tumba no na ne suma so di jafla no obi gba o se me gba sa tumba jafla eho satuma jafla eho na ye fantrafo sa tuma no ye kano samba ebe mo nso kano samba enti e kire se adofo eba ya se me ko he samba jafla timasre obi a oni ma ba kwasam no ya te se akwa bi so free o na se ono o de samba jafla asabe edi a won ti ase wakofa to mo so eno ma na suma no ma na ehwe sabe obi a won ena meka mu wi amu sikru na mo mesa se sa ni pana ofra no sa no watimi atu ni nai asi Sampa mountain so a ukra ena betre no sabe ente obi ti bebe no office ho ya bi obi ena betre no sabe ente obi ti bebe no office ho ya bi obi de Sampa yes alete ya ti ana de Sampa your population is 36,000 the current census figures less than 36,000
36,000 and who bears 35,800 and your Kuja Mayaji. Sassy Bisa, oh yeah, Tisico. Kofie BM Nebisa. Kofie BM Nebisa. About 36,000 plus and the next. Near one a table say, the master out of what a teaching bench, or more social media. Kikawo, say Sampa, yes, Sampa Ash, and I have some to Sampa, Sampa, you feel a yaba open, a hat, and your way. On share a hat, Sabi, Nanano, and Kuya Daily. Ansana, Obeti Yabe, Sampa Rat, Nanano, I'm far, Mamrenia, Mania Basso, I'm for one, Raday more. Ultimate in this Sampa could not die. It is for BT baby. One was a for him. 7 I'm yes, then I'm yes. Table chair. So any idea will say, and I said, say, I don't go and guard of way. Go be at me or him. Go be at me or him. Minyami fear na me papa enya ni kwa mi romi and Sabia. 1 2 3 me at the master. I'm not ready. I'm not yes, I am. It's the best threat. Or could you have someone here? And another Sabi. Sampa, your mamma, any your money, Papa, pet and a woman to me. Support to me yet, I will not know 1 money, then you will be so. Only Nana, you're doing. Nana, a jato. Or no, and I guess Sampa, your woman, I'm a money. This will be to baby. Say Asantu say or no all say you or some parts of the I'm for Yancy the side. Yancy the side. Yancy the side. Now I'm a phone nearby a woman. One more say baby. As you saw, so ya a Clemus Saxon by media, I am media 7. That's right, I am Krakasa, Yesusano. A crab beer fish on my bed, and I saw Papa is a crab beer fish on my bed, it will start. Obedient a boy, a Jamois, no one soup, yeah, Jamal. Obedient a toxic, a Jamois. Now, did they yeah. Edini ya sedini So TVGH ya busunya So TVGH. Wunya subscribe channel subscribe see subscribe see like na comment na share ma foforo so nya biye den enhwe. Aha why? I like it. Why? Wo like na comment twere bibi ma me. Ate aha no akere wa adwen. Ya. Abusunya video na akɔhwe aba no. So wote mu nsɛm. Wote nsɛm asana bloy kan sena bloy ana samodua. Ya. Na pia YouTube why? Pia yo. Ai wakane nsɛm agu hɔ awie no bɛka waka wie nti no yesi ayehwe court yehwe ne court be kwa koduru ai yehwe ne court kwa koduru ɛna ɛyɛ nana samaja fla ai na be de akiri ne pii oni ne nam no so kan asɛm bi o se omugu update omugu ne ma so ti bia ni o ma update ɛwɔ saa issue no ho sampa court issue no ho bia o mestofom bia no he will give it to us na yeso de ama yetifo enti yenhwɛ yentie de ono so kan kakra mra sese why say for me chiamo e be mre kakra ne mentimi ba online because makwa kopia baby a me wono so network no enye na ene na obi frɛ me kan say enkrofo ekika say memba online no samodua na wadi nkunim ti na madwane akota baby enye no pre the last court I call high court edi mayen ena o share bunu say omfa na nkrata anko enkrata no eno makọ apili nti e twan for appeal no omodi a stay of execution nso aba eno no ye be court on the 14th of March afie da ewo ye nemu nti e kwa ene ye be hunu ne ye be si ewo court enti obi biara nka na komanto ne yem ne e kokoso ya omo ye nyina eye ntotrasem eno mo pese e ba eye nyonomahini ene domahini eno ano mo we ba ye no ye nye sa nyoma no ye mranimfo a ye di mraso ebumra enti ye twan ema the high court no e stay of execution no na office e fata so wo de bema wo so office e mfata nso na obebo egu ena appeal no nso no nyame ya adom ne ye settle records ne bie
appeal court no mo be sheda e ma yakwa kochia mo ho menem say no nso no se ne nokore no edi kan ye a kurunti hini fie e ka se akonwa no eye ni wama ye dia no sa nso na ba 7 member committee o musan kan ye a egina ye e call mentia committee ene mo eno nso mo kan edi ma ye no Mansa Rose aye samoduane maame omoko pie mu o mentia esre wotomfo se ono ankasa ntena asem no so no eno nso ye kama ye e man kunimdie e be ye dia ye call court high court nso e kama ye e man kunimdie e be ye dia high court esai kan e man kunimdie be ye dia nti bebi e be ko bia no enam se no kore no ya fanti no bebi a ye di nkunim sese a omo apali stay of execution eno nso ye ni se ye be court ye be se mu bia ye ba mama so ati appeal no nso omodi aba no appeal court no nso no ye konso a se ne ye de bia meka no se sam modua maame Mansa Rose e ye judge ne ba ko nyono mahene e ye ba ko na nana do mahene nye ba ko no mu nye 3 judges a omo ye appeal court judges omo transfer so a e be ye 3-0 omo bedi in our favor because adansidie ene nyoma e wo ho no de pepe se ampa sampa nkonyasem se ne ye woti kokoso ne wotena sekadwaso e kan ye manikusi ye no sa netie bibi biara ne wo e besesa moma ye nkan ya komanto ye mu ne ye follow ne emra no esie na se ne edi bia no enkonomidie e ye bia dada na ne etwintwan su nyina no esubeka enti ne omu ye enioma bi omu ye bia no obi anka na komanto ne ye mu se ne awie ene ye be ho chale ye be hunu kururu a ye be hunu ne yetumi ukura no ye be hunu de shikronkron no ma sampa abedi wo nsa ye nye basabasa emfa nse ye kuru no enti ye famra pan so na ye wie ne ye gazette na wie a ene ye be hunu beebi a tumi ewo enti ye da mo nyina si ne obi aka bia eye ntro mate se papa bia wo bo ne ho samrase wo ye historian a wo ye bunu ni Mr. Jomai metie ni audios ni bi ba mede ne ho yaw wa mabuno the so-called bunu agenda no aba bewura ne mo e ma papa panyine a sebi wasua adia kwa ne mo a se wo ye research a e betimi afili gap of knowledge no na ono bomu ye bunu propaganda kan ensemu a eni nyina so na se ya de me ndo am frɛ no e ka kyerɛ ne se me ne hweka kopim se odi ne second part ne beba odi ba wi a menso no meba na me ne natenase na ya pensem ni omamo menim se mo amotie ye no mo wanyansa mo wa adwene na mo nyina mo dwie a na mahunu se beebi anokore se fata no na mahunu enti mo nya no na wonye eye de bunu agenda no woye but endo am ka kire ne se look wo ye nipa na udi bibi tu ho so se we na me ye historian a me ye researcher e se wadwuma etime gina ho for a very long time a ye mpem emebongu enti propagandist bunu propagandist nyoma a woye na enunti se ne ye se wotimi ye research na wotim dokos kwa asemu etimi hunu nokore na odi nokore tu a wontimi nye sa na woye sa nyoma no munyai mrepem no ono abehunu se odi ensemu a sebi na enye nokore enti ye bedamasi obi anka na koma nto ne yem se ne ye meka no ye mo ye kuro no ho asunwe na sunwe ho ban enomu ena mene wo nso a ye free kuro no mu no a ye timu ye adwuma ye nso ye benya asunwe ne ye de ye enwuma na sampa nkonwa asem ya kan wie sampa wo hine preko pa oda sampa kuro na no a wo na ye the paramount chief the president of the Sampa Traditional Council eye Nana Sangba Jafla Otosumbieno Nana Sangba Jafla Otosumbieno ye kan nyina ne say administrative purposes a ye gazetting a ye de ne din be ka ahemfodi ho eno ne ye kan eno wie a ene ye be hunu beebi a Sampa eko enti ye da mo nyina se Sampa atrankonya ye da mo nyina se mesai tie ya utrawuli ende wo kan asem bi ye se bunu yufu bi no mu ba ho e ma ne kan asem bi meba edi video aba betu ho ne ya kan ye about Sampa eni asanteman na yansan kotie ne mamulenge aye Daniel Okra e kan ye aba Sampa ni asanteman na mo behunu se eye ntro omunim ya bakosem because omu ba in the middle na ya form town na wie ya nananom akon awie ama ya chekere Sampa so no mu ba enti ya bakosem na omunim enti mesre mo monto mo boase mere pano meba bekire mo enya atemdidie eye sua ho no ene ne yekeka ho nyame nka mo ho na omo mo ho ban me ba eno na wode akohwe aba no video na akohwe aba no enti abusua ye Sampa nsem ne de esabe ye ntimi ye nka se ye de awie yenwie ye Nana Sangba Jafla first court ayom kwa o wini ye second o wini ye ti se masa de court third is say ye hwe
ye hwe ne kwa kosie sikadwa te ase a sikadwa te ase asantema te ase sikadwa te ase asantema te ase asantema sunsum ye den te ase yenim se ongu yenim ase da obekasa ena sana blow so na bosomfo nanom samanfo wasampa so tiase to mu nyina so be jeje asem no pepepe ama de ye se de to no ye de atofo pepepe ama bibia koda boko de ye hwane asomdwie wo sampa de ye hwane asomdwie kro ye nyina be kan bom ni aye baako da bia me kasa asem se he wo hene ye ti afidie so ye kasa yi obia be kan de wonim obia be kan de wate bibia bia menim de mate na me ka bie ya mente sampa krumo no ti de mate ya mehuma de mani ahwe video e na me so me ka bia fa ho enti se wo kasa no ha be sia ka won sama kosie ye nyina ye pepe ne ye pe kro ye ne ye pe peace ye kasa for peace asomdwie se be ba sampa krumu ama sampa man omo te sampa kru no mo nyina ho beto mo asomdwie ba obi abetime adiri dwa kama na hia enye ntokwa ene ye hwehwe enye ntokwa na santeman hwehwe enye ntokwa na santeman ehwehwe enye ntokwa na otumfuo hwehwe otumfuo mpentokwa ai won ka so pentokwa ba de da no no ka na sama wono betima ka no no ka ya enna minim se Ghana no obi en ho pe tribal war bia ye nyina ye ba ko pe because Ghana isuro moja my Ghana nkase isuro moja intene mesre sampa chitaafo sana bloy chitaafo na samodua ya eke sana bloy o chitaafo nyina se mon kama ntomo yam na gidigidi you know se oyo neni ze mai ko so na ye wesi yakose we ni man nyina na ho hia o me nyaye because ni yem ni ehwe se asam no court nti ye hwe ne court beka judgment wo be pia ba no ni be hu na ne ye da no ye de ba na samaja fla ne fa ya busua o mane mfa ntena so obane sana blo ne fa ya o mane mfa ntena so ne yie ento yie ma santeman ma Ghana man emma bunu man emma sampa man abusua edin no ye so tvgh unya subscribe na subscribe channel no like no comment no share ma hoforo so nya bia de ahwe medini ye kwaku yeboa medi mwesia na dasene yebetoa so amam piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.